iphulo lisikelele thetha ngalo ekseni abantwana bakho bamamele egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha amen haleluya Ndicela ke baphulaphuli benzo FM nilivumeli namhlanje ngaphandle kokuchitha isikhathi ngeke nithethe nje lento uThixo anithume yona namhlanje kuseni kwibandla lika Kristu ukuthi phansi kwesihlokwana nje esincinane esithi Jesus is coming back again sithethe nje kafutshane bangcwele istory side kodwa ke ndizothi nje to cut a long story short ukuze undizwe andizibamde kakhulu ngenxa yesikhathi sethu ngicela abanixolele ke baphulaphuli bonke abakwindawo ngendawo abanye mhlambe abakhona kwiSouth Africa yonke ngicela ke sibambe lento ukuthi kunendoda egama layo linguJesu uKristu waseNazaretha ebuyayo masinyane imessage leyo ehambe hamba bandla lika Kristu yasilahlekela number 1 imessage uSathana ayizondayo angayifuniyo ngicela univisise kakuhle imessage ethi akwehlukwane nesono imessage ethi akuguqukwe akuphenduke lo message akayifuni uSathana uyayizonda ngoba imessage ethi abaguquka abantu ngoba uSathane abantu babambe ukuthi abahlale noma sebekholwa kodwa abahlale besesonweni bahlale besenza isono bangasisiyi isono Nkosi Ndicela kunibambe imessage esibini ayizondayo uSathana imessage ethi uJesu uyabuya masinyane noma sisazi ukuthi uyabuya iba ngathi lento yinto ezothatha isikhathi eside ngenxa ukuthi uSathane eyifunayo ufuna abantu kubagcina abagcine esonweni ukuze bangaguquki noma sifike isikhathi sokuthi uJesu ebuyela ibandla lakhe kodwa basala abantu besindisiwe ngenxa ukuthi basahlala esonweni abasisiyanga isono haleluya amen Ngifuna ukuthandaza abaphulaphuli uJesu uyabuya masinyane lencwadi ke esifundayo incwadi yesikhilelo incwadi lena ebhalwa ngokaJohane uJohane lencwadi uyikhilelwa egameni lika Yesu esentabeni esicithile kuthiwa yiPatmos kule ndawo akuyo uJohane indawo apho ebelahlwa khona ukuthi kahle kahle kuzanywa ukucikwa kwento kaThixo ekuwi ngenxa yelizwi likaThixo bemzonda bengamfuni befuna ukumbulala oh my god ithi ke iBhayibheli apha esifunda khona yabonani uza namafu ayakumbona amehlo onke kwanabo bamhlabayo zaye ziyakumbabazela zonke izizwe zomhlaba ewe amen uYesu uyabuya xa ememezela lamazwi uJohane apha ulanda ubufakazi esendaweni apho bekuthiwa makabulawe khona kodwa ngoba kungakapheli ngempilo yakhe kodwa uJesu anizuvuma ngaye ngoba kahle kahle kunendawo kwesinye isikhathi uSathane asithatha asifake kuzo kodwa ngenxa lokuthi silanda ubufakazi noma ungathi siyabulawa kwindawo esifika kuzo kodwa kukapheli engekasi uthi ukuthi kuphelile ngempilo zethu uJohane bamkhupha amehlo bamncenga bathi kuyaphela ngaye bathi akafe kodwa umuntu wasezulwini wabonakala evuka oh my god wavuka akazange afe akuzange kuphele ngaye bamangala ukuthi uvuke kanjani bethi sigqibile ngaye ngenxa ukuthi ngeke uSathane ibulale into kaThixo akakwazi kuyicima into ecebele kaThixo ayiphelelwa ayigqitwa ngabantu ayigqitwa nguSathane ngenxa ukuthi inecebele kaThixo uJesu uyabuya masinyane ngifuna ukubambe lento mphulaphuli wami ekhaya ukuthi uJesu uKristu wasena number 1 indlela abuya ngazo number 1 wonke wabuya
wesibeletho sikaMaria wangena kuMaria wahlala wazalwa wangumuntu ebantwini waphila washumayela i-good news. Uma sayibheka kwincwadi kaIsaya I think in chapter 61 uma ngiphazama mhlawumbe chapter 60 uthi umoya wayehova uphezu kwami. Oh my God, nabo unigqobile unithambisile ukuthi ngishumayele indaba ezilungileyo ngoba zimbini inhlobo zendaba. Selifuna ukuthandaza indaba zokuqala zi-bad news. I-bad news zizo esiziva daily ngawo wonke amaxesha 7 o'clock mhlawumbe 7 or 8 o'clock ziyaqala i-bad news. Kuthe kwanabo besifa abantu nazi ingozi nayi COVID-19 ibulala abantu nakumjovo ubulala abantu zi-bad news ezo. Kodwa wafika uJesu ephethe good news. Oh my God, i-good news izona ziza nethemba sekunikeza i-future sekunikeza ikusasa. Ingakwethi Jeremiah 29 verse 13. Oh hallelujah. Verse 11. Ndiyazazi ingcinga endinazo ngani. Zi-good news ezo. Ingcinga endinazo ngani ezekava nethemba ukuniphumelelisa ukuthi nisikeleleke niphumelele. Zi-good news. Ndiyagijima mphulaphuli sefuna ukuthandaza. Wafika uJesu emhlabeni washumayela i-good news ukuthi abaguquka abantu besaphila ngoba akusekho ukuphenduka ngale kwethuna. Uguquko kulapha emhlabeni awukwazi ukusindiswa sowufile. Isikhathi sokusindiswa singoku. Ngizothi mphulaphuli wa-Wempiliso FM phenduka wherever you are. uJesu Kristu ulinde wena ukuthi uphenduke. Akakufuni ukuthi uyofa wena uyesihogweni ngoba iBhayibheli lami xa nifuna kahle isihogo asidalelwanga bantu bakaThixo kodwa isihogo sidalelwe uSathana nezithunywa zakhe. Kodwa ngenxa yabantu bengafuni ukuguquka zimbini indaba bazali bethu ekuyiwa kuzo. Uma ungakholwa ufe ungasindiswanga ungamamkelanga uYesu uya kwindawo ekuthiwa yiheli. Uma ukholwa wasindiswa wamvuma uYesu uya kwindawo ekuthiwa yiparadise, indawo yabangcwele. Ingxaki yami ntathu umfundisi uDubai ngeheli abantu abakuthola ukuthula esihogweni bayakhala oh my God, imini nobusuku akho Sunday akho Monday akho suku la kuphumula pha kuyakhalwa. Badinga ichance ukuthi banikeze isikhathi ukuthi abaphenduke kodwa isikhathi asisekho sokuphenduka. Isikhathi sokuphenduka usithola lapha emhlabeni. Funa ukuthandaza uJesu uyabuya masinyane. Nansi ke ingxaki yami ngabaphulaphuli bambelizwe ndishumayela namhlanje. Abaphulaphuli ingxaki yabo bafuna imiqondiso abamfuni uYesu. Andiphile le ndawo. Abaphulaphuli bafuna ukuthandazelwa abakufuni ukukholwa abakufuni ukusindiswa bafuna izinto zakhe umnikazi wezinto abamfuni. Yiyo ingxaki yami ayithetha ukuthi xa uthandazelwe waphila uyezulwini. Ayithetha ukuthi xa ufumana imali eninzi uyezulwini. Oh my God, ayithetha ukuthi xa uprofethiwe uyezulwini. Kodwa inye into esumuntu ezulwini nguYesu waseNazaretha. Elithi iBhayibheli lami kwincwadi kaJohn 14 verse 6, ndiyimidlela ndiyima ubomi ndiyiminyaniso akho namnye oya kubawo engayingami. Ezulwini siya ngoYesu. Noma zinganinzi izinto eziphakanyiswa ngabantu emhlabeni abanye baphakamisa icawe zabo, akhona yodwa icawe esumuntu ezulwini. Akhona yedwa umfundisi osumuntu ezulwini. Akhona yedwa umprofethi osumuntu ezulwini. Ezulwini siya ngoYesu. And izulu bangcwele likhaya labangcwele. Abantu abenza isono bangaphandle kombuso kaNkulunkulu. Ilicense kuyezulwini ukwamkela uYesu. Number 1. Number 2, ukuphila impilo engcwele. Incwadi eMahebheru 14, phuthumani uxolo ngabonke ubungcwele
ngamnye othi ayibona inkosi engenabo, hayi ngegama lecawe, hayi ngegama lomfundisi, kodwa ngoYesu nokuphila impilo engcwele yokwehlukana nesono. Hallelujah. Abantu ke babambe i-envelope. I-envelope ligama lecawe. Abayibambanga imessage. uJesu ufikile emhlabeni envelope umzimba wakhe. Kodwa ngaphakathi kwaJesu kunemessage ethi phendukani bantu, guqukani, kufikile ukumkani wamazulu, guqukani, uJesu uyabuya. Ile message lena endishumayelayo awuthi bamba izwi likaThixo, ungazibambi zonke izinto ezisho ngabantu, bamba izwi likaThixo. Utheni uThixo ezwini lakhe? Into endibhlungu ngayo ke mfundisi wathi uBhayi, ithi iBhayibhile ngemihla yokugqibela kwakunesigns ezikhonza ukuthi masezobuya kuzokwenzeka ntoni. Ngemihla yokugqibela iBhayibhile ngiyawuthula umoya wami phezu kwenyama yonke. Baprofetha abantu abanemibono aphuma uphupha. Number 2, ngemihla yokugqibela kuyaba khona injikikha zokufa. Ngemihla yokugqibela kuyoba khona izifo ezingalaphekiyo. Ngemihla yokugqibela kuyoba khona ulahlekiso, ngoba balahlekisiwe abantu eSouth Africa. Ingathi ngayigxinisa kaleli ndawo, balahlekisiwe abantu. Abantu bakhonza imiracles, abamfuna uYesu. One day abaprofeti bobuxoki abenza ibhizinesi bethengisa izinto bengaphakamisa igama likaYesu, bengayivezi insindiso, kodwa banezinto eziphathekayo abazivezayo. Nkosi yami, liyini ithemba lento esayibonwa? Ngoba asikholelwa ezintweni ezibonakalayo, sikholelwa kuYesu engaxutywanga nanto. Njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. KuYesu yena yedwa osindisa umuntu. Akuzozinto ezibonakalayo, akungomanzi, akungotyiwa, akuzoziwasho, akungomakhandlela ezizokwenza ukuthi ezulwini usindiswe, kodwa ukwamkela uYesu uhlukane nesono. Ubufuna ezulwini mntasekhaya, hlukana nesono, uphila impilo yobungcwele ukuze uhambe ekhaya ezulwini. Yamkela uYesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Jesus is coming back again. uJesu uyabuya masinyane. IBhayibhile incwadi ezikhilo, ngimile emnyango ngiyanqonqoza, uma ubani athe waliva izwi lami wavula, ndongena ndidle naye. Uma uyamvulela kodwa ubani mina nje namhlanje ngishumayela kuwe, ngiyanqonqoza, uJesu uyanokha enhlizweni yakho awuthi vula, angene uJesu ahlale nawe, adle nawe, mvulele izinto zalomhlaba, ngoba ebazalwane bethu imali yaphelelwa, intsikelelo ziyaphelelwa, abaprofeti bayaphelelwa. Kunendoda engaphelelwayo, kunendoda engaphelelwayo, egama linguYesu waseNazaretha. Kuyena izolo, kuyena namhlanje, kuyena semaphakadeni, uyawudla amazwi nomhlaba, amazwi akhe amile. Ilaba khori plakusha kuze kube phakade ngizokukhumbuzisa ntasekhaya ukuthi uJesu uyabuya masinyane. Iyodwa into efunekalayo ukuthi igama lakho malibhalwe encwadini yokuphila. But iBhayibhile encwadi kunencwadi yobomi, kubhalwa imisebenzi kuyo, kwaze la kwigama likhona na. Ngiyavuma likhona ecaweni, uyaziwa ebandleni ukuthi ukhona, uyayihamba iSunday to Sunday, kodwa ingabe igama lakho liyaziwa nekhaya, ngoba uma igama laziwa ekhaya kuba nophawu lukaMoya Ngcwele ukuthi lona umuntu yena akangowalapha, ngowasekhaya ezulwini. Uyaphawulwa okaThixo umntwana
ngomoya oyingcwele kuba awuzungena ezulwini ungena moya oyingcwele. Ilicense ungena number 1 ndithe kwamkela uYesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Number 2 bubungcwele ezongenisa umuntu ezulwini hayi logama lacawe bangakulahlekisa nje bathi eyame ngcono akhona eyodwa icawe esumuntu ezulwini kuYesu waseNazaretha yena yedwa olisango. Uthi lisango lezimvu uyangena udle uphuma ungene udle ngami. Uma uthe wangena nje esangweni ungena ngoYesu. KuYesu lisango elisumuntu ezulwini. Uma ungena Yesu awuzuqualifya ungeza. Bani base South Africa siyabona umhlaba uyasongwa. Asedinganga ukuthi sishumayele kakhulu ngoku into efunekalayo ukuphila impilo engcwele. Izinto ezininzi asilibale ngazo. Imisebenzi yethu asibeke ecaleni. Izimali zethu sizibeke ecaleni. Amabandla ethu sabeke ecaleni. Asikhona kuYesu sihlale kuye uYesu Kristu waseNazaretha owafayo wavuka. Ngoba ndiyamthanda Yesu bangcwele wehlele into eyodwa kunezithixo ezikhona emhlabeni ukuthi yena yedwa walinqoba ithuna. Umyobheka engcwabeni lakhe uzofika li-empty. Kodwa ezinye inkolo ezikhonza ngabantu umyobheka emathuneni azo kufika khona amathambo. Kodwa likaYesu ingcwaba li-empty ngoba esimkhonzayo wafa wavuka wakunqoba ukufa. Wafa wavuka uYesu. Wavuka uYesu simkhonzayo. Sikhonza indoda eyanqoba ithuna egameni likaYesu. Ngizonza namhlanje ukuthi uJesu uyabuya masinyane. Lithi iBhayibhile ngemihla yokugqibela abantu bayakubanga bazithanda bona. Abathandi bemali, abaqhanqalazi, abangeneliyo. Haleluya. Abantu bathanda imali uThixo bambeke ecaleni. Abantu baveza imali abanye bathengisa ngento kaThixo. Uma ufuna ukumbona kumele ukhiphe 1000 rand. Badayisa ngoThixo. Ebangcwele leli ivangeli lafelwa kuYesu. Aliyona lavangeli lokudayiswa. Livangeli eli uYesu walifelayo. Ivangeli esishumayelayo lelenguquko lokuthi izani nanonke enibulalekayo enisindwa imithwalo ndakunika uphumla. Ngekuthola ukuphumla ngenxa ukuthi wena uprofetiwe waxela izinto zakho ngeke ufumane ukuphumla. Kodwa ukuphumla wena kuza ngoYesu. Sendiyathandaza mphulaphula ngalamazwi. Uma ukhona uthi ngiyakudinga sempilweni yami cepha phami isandla sakho ngithaze nawe. Isho lamazwi ithi Nkosi uYesu namhlanje ndiyakwamkela ngiyakholwa ngenhliziyo yami ndavuma umlomo ukuthi uYesu inkosi emsempilo yami ndiyasindiswa. Ngithaza nawe nogulayo ubeke isandla sakho kule ndawo ogula kuyo. Sendiyathandaza babe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. I pray egameni likaYesu nabantwana bakho abanye babuya kuwe abanye basindiswa egameni likaYesu thetha ukuphila in Jesus name. Thank you Lord. Ngicela ke ukuyibuyisela kwetata kanye ngicela usengisenze inamba bese nginika level isonge uyigcibe. Ngicela ke ukunika le number for i-prayer line mawufuna ukukhulekise egameni laSu nama ufuna mhlawumbe ukhona into ofuna ukuyincokola nami 063 593 4841. Ngikuphindele mphulaphula 063 593 4841 nguNtsimbi. May God bless you all. Thank you. kuMthombo Wempiliso qho kusasa ngecawa ngentsimbi yesithandathu ukuya kweyesibhozo. Oh Jesu.